Hello. ATM channel viewer Rosi na bon chawin ka hin welcome so ke kidove. Tu ni hichi Dr.Hegin le PP ki ho na pen hi ani ve hi tivin. Tu poi mo ta kha shading kanain. Hichi ini ki ho lim diwa hi. Azi chu hichi thu he ki sei lawa hi le vai khunong le ipiji ai ta bang thu hi ai ni hil chin thei lo ham ti ni khu khat hong thong ding kam mo hi. Ya chi sei te diwal ha hi in. Phate ke cha ini ki ho lim dingo. Aya chu Dr.Hegin athupat hi spiritual context sa apat good in. Hichi spiritual context sa ahin pat good pen jo serious ta ilaw ngai. Spiritual context sa ahin pat na kukite gal sa ding dan lampi hi ahin bol gun he amahin. Hichi pen jo tu niya lagaw tu dol na chu gyal nep theo hi poy Hichi chung chang thu cho ya chu pipin ng opening remark nga hichi ahin say cho. Na phate ke chang ga ngai tibe ama spending chi ga ngai tibin ka video hai abula pa achai change hoi ta nani ngai su ke ki din kain timvin thu poi mo ta kain sai ding ai ani ngai ti ve pp in ip achi talk show hi ain bol ham chuting ta le Dr.Hegin ip ja MORDECAI MOVEMENT hi aphu do ham is ben so pp in opening remark nga bol dan hi asai hi ka ngai leo chu ute pate ho in gel ko na zalin biblical context na pathin lungde ya itigal sa di hamti ahin gel sing layovin hukizo Mordecai group hong ke form win Kakipah pe se zinge tuni akiman sa okaga mochen kalong sima kame sableng ine ko hilo bitak tahan again thein ho ati het mo sa gam tawin song le amo ho loy fomo wa hitamong ahin bonde pathin lungde hinte ti song kata sanin du sein. Okay, isa so okay na MORDECAI MOVEMENT bu Dr.Hegin aphu do hi biblical context le pathin lungde ya kukite gal sa na ding ti chu pp in opening remark a talk so na ahin bol chu hi ya chu biblical context ahin ti ta ya chu Christian ki ti yo sin chi hi phate ke cha ivet nga hi Bible thu ong ki ti jing le mo ta san jing hilowin Jesu Christa min ong ki pat jing ai le mo ta san jing pa hilowin pathin thun ipiti sa hinam ti pa zo hi het masat ding aye chu worship kiti hi ipiham worship kiti chu pathin thua ummi kiti music ga tum ding wa choila ga sa ding ga taw ni lum ding wa choila sa ni lum ding thilpha ga bol ni lum ding tiwa hi channel khat hi jong le true worship kiti chu akepat na chu thu hi hi chu thu chu ipiham Bible hi ya chu pathin thu ni pi se ya pathin thu banga thu ka se nam pathin thu banga ka Christian ni kula ka ta san le ka chi pi hi ki tu he nam ti pa hi true worship akipat na hi jingai ya chu worship ki a way of life ong ki ti lo na chi chu cho na ya chu tu nya hi ipu pau Hegin in MORDECAI MOVEMENT hi biblical dungzui le pathin lungdei bunga gal sa na dinga ti pen hi biblical ta ba hina ti hi vet diu ka dei aya chu ipia chi kho seilwa kho ka sam aya chi gam sungdim mun isa su kevin tu la imusu kevin Satan na satal hep na hui pia zama izit eve inung imazo siahi inam pumpiu abba chai gut lai tai ibiti he theu ha aya chu pathin ama ta le tu la ong nge ti te yu he tu ahi jisuna very de ipia gimne hi cho serious ta phat ti nai cho na ga ti dinga chu sipai bang hilew na sipai bang hilew ileng pau khat ong nge ai lo le army general pau nge tia le mi yo si serious ta ngai cho hi chu banga chu to hi gmf di te ai lo le thilo iti ho loi chu le tu la i pathin pau nge tia le mi yo si kin dot ngai chu hi chu pathin he ka ti na hi lo pathin he ain ti ta yo chu pathin hi ta ba hi nam ti pa chu wedding holding ini ti jingwa ini bol jing tu ching ge hin chi piu che in pathina hi lodan thilha zo hi dan kil hep na bul pi hi dan Satan na to na hi dan antichrist na to na hi dan ki chen ta imu veng gong jingwa in sei chin jingwa hi cha kon ki veng hi ti ve na thila na to na ila wa ki chen ta no me Satan na sata in mit mu chang tan a ki chi me hi chen pathin thua ding ki phut chai tevin ita sannaw ki vet chili tevin pha te ke cha hlep nai la lo ne divin e ho pathin thwa ki veng hi ti ve in ti jing mai cho na hi chimuna ko na hong ki bul phu pa chun tu nai MORDECAI MOVEMENT ahin phu do
patriotics ta ahi inam pumpi gal sa ding nan lampi ain ko mo go ne ya cho hi che gal sa ding nan lampi ain ko mo go pa hi a ca a phai ka ti go nei po in a ca phai ka ti go hi lawai ain la tunia biblical context dung zui le pathin lung dei banga ya thu apat na movement apat gut ja chu hi chu tunia phate ke cha careful examine ibo liwa he mi pio se ka hin tip nom ne we hiya chu khunong ting le hita banga hi aini ki hil kha am lo ja kan bui hitai ti lo na diwa chu chi phat kan lai ai chu Dr. Hegin in chia se hi khunong ting le ita banga hung ding ham thil khat umai in hi chi hi agi maung gim nei ding in hi chi chu hi chia chu mi pi tam ta hin hi da bang thu hi ene ki hil lo ja kan het lo iti na lo diwa chu serious ta tu na chi kan sei gune ya chun na kulu na khangu dovin lang video ha pat apa chei changen ni ngai diwa aban ka hin sei ma sangai Dr. Hegin gal sat ding dan Mordecai movement a kona gal sat ding dan se hi i ta bangai sat diwe tiam ingai saw yong la ga ngai ki ti ba khat be ipiti hin panam ga ngai ti be ita bang type a gal sat ding at asai na ham pathin lung de a gal sat ding ati pen biblical context dung zuya gal sat ding ati pen chui pi ham ga ngai ti be you point to win when you public movement ki hi pi ham ken wang it's a way of life separate ministration ki hi it's a way of life but you know way of life jinkana thozong le separate ministration na gelding bunane zong le na gelding nanu ko zong le na gelding nana to zong le na gelding separate administration in hol pio ma ye I hin pio ma ye I hai se zong le gelding je chu ti mu lo ba hi le mi hem phat ni na ding ma hi hin lo rim palo hi mi sa keo nagaland hin gam dang dang azong meghalaya muntina zong min e mak taw be ima banu bright lo be hi ji a hi tuni kho chance ni hi hoi mo ma hi tuni kho gam tu mu na ding a chance ni hi su mang lo ding ingol pi ding I hin pi ding separate administration hi the way of life you ding hi the way of life is something hoi sao jong hi it's a part of movement hi sami hoi sao ai da ki serious in some asawi tham kha chanin do itubola some hoi sao ham ti hi reminder hi I tau tum jong le gil thai na ki tawin pathin hinga okai ka samo sao sa hi be tin jong ki taw thei tan ka get thei so be so be ka samo sao ma sangin iza kai na bol thei separate administration nei pe loi be nang ma ho ka hi be ka hin lo ka po ye su ti lo wa he ta ki phin na a ki manga hi chu I bo jing la ya mi hon a hin be ting le sam zo se ku ki zo cha te sama sa wa he le koi ham ba noi bo ding lo be ti dang sa lo ding ki teng le tu simu e ki sun gen pe na chu ho se ngai ka lo min le kha bu chen ta po ki bo ni ki teng le is that in government of India in ATM more south of the Bango in it and say this is what we believe and this will happen. It's a muda to he. We kilung to va ahile. It's serious va kilung to va hele. Kilung to vet sana chun. Le serious ne vet sana in. Pasazo sin sam ki sao. To sao itin akwai in mejo sin port of it. Ching hele no one can stop us from us getting separate administration even bigger than that. This is our resolve, this is our commitment, this is our conviction. Hichi is public movement ki hi. Me too say what sabai nom dok setting ni poi. Cheni pi ka bol thayam. Le khai lo ka hi jong le itiam ka bol thedi se ka ngai ding lam khai lo ka ta saning ka taw pe ding. Jing ka ni la se administration hi. Kalunga ka gel jing ding. Isi to ki na ke ma go ka ki sem phat ding company ka hi le ka molding ini mom dum se kai dong le apalo na ka he da kanam mai dun ji akam mola ka ki sitting apatin de do ning ko commanding ichi chu ke lungge labang public movement ni ki chi hi a way of life ding na hi really the bola placard the bola mi to ka kina awang chu apoi mo poi ka ti hi ken wa ni mal cha hi public movement chu a way of life a way of thinking na hi ding hi isi hin something hoi sau ke pasal zo se ko ke zo pasal zo se pasal ne le something hoi sau iko sao san wa atam chana hi struggle wi gang ding som I suffering wi chom che ding hi chini ka ta sa ni try you pay I will not fail that I believe purin zale som zakhale som bel ka hi taw wi sam hoi sao tu naw te ong bola ki che mo ben na ka tam che di tam che hong join loi ben pang ko moi tiu ben chi hin man ma gan di bol ta bangin ako jong le non cooperation movement bol hi tiu be ako zo le
ipipiham amumi Hichi chu Indian government in ani thita way of struggle hi Kakipah Iza su keus na Dr.Hegin MORDECAI MOVEMENT biblical le pathin lungdays akona kugite gar sat dingdan asay dan su isa su ke Davin separate administration kiti hi tu le to adinga kukite ibui naw le ingai cha tu pi penu chu hi in he chu aman chi main point lai ta chu amat cha hi a I mu ozong le ian ni ozong le ikitho pe ozong le nai to pi bol pe le separate administration ilung wai vop dingu I hin pi dingu ingol pi dingu hi chi no le hin lo ta poi ati so ting ta le Hichi MORDECAI movement hi MORDECAI hin khwa kona ama suffering dan le Juda nation liberation ang kimu do dan ho kitchen ta hi cho akona chu ama hin inspiration a hin channa na Hichi movement a hin pu do dan tho se cho Hichia MORDECAI movement ang unique di sat na ding chu iphem itia hi le pasal zo sin sam ki hoi sounding no mai han jang I thele sam ki ho tol ding ati na koi tong koi in involve du hamang chala ki hepo in a hin la tu nya hi ama thu si ho chu a sia phayong ka tinom po in aya chu mihim khat iya le chun gamtum kha idal tinga le chun lampi za chung chum any angle la chu gamdal mo po in he chu exception su ke hi aya chu ngol na pen ngol thang hui na pen ai min gam amu su ke in hi chu banga chu tu nya jong ama no ain ge lai le hi jong chu ama ideology ko na thil kilom ta ya chu ain se jong tin thil phata chu hi ka sei sit pi nai ma cham po in tunia ama tu sei hoi asi apha imacha ka sei ding om point a hin la inspire ong chan na pale na ong ki bul phuna biblical le pathin lungdei a hin ti pa hi tuna hi chi zo hi re-examine bol pi ni ka dei zo hi ya chu mi pi zo sim phata ke cha ingai so ke dun ka tim no min a ya cha ma hin a way of life dinga chu separate administration tia a hin bul phuai tu hin ama background a core belief le a core foundational faith ong ki bul phu dan pa hi ipiham Dr.Hegin hi nungbat hi tivin hi cha ko na chu in se kit dio pu Dr.Hegin hi het su ke dio ka ta sanin igam sung wa dinga pathinin mosi ho ni man cha tabanga na Amos Hosea thim gau Elijah sorcha zone solcha pol ho athu thing ji dinga ni man cha tabanga tu khanga ninnunga dinga pathinin Dr.Hegin athu ji dinga aman cha tabang pa chu a chu asei do hin hi chi leitu la ho hin ya chu pathin lagau thing pi mi pathin thu ji do pa ke man ka hanai kitipa hin ji pa chu ki he ama hi ya chi wat tingai le biblical dungzu ya Bible ani ji ho zo si to hin reng khat level la ki koi pa chu hi ai hi lo chu ga se da ta di ti na a hin la amo ta san dong ya hi chu hi ai chu ke man ke henai ki ti le khabu ki ti hi tu le to adinga Bible sanga chungnung zwa ge lai tai hi ji chung ki sei kit le moron don na sei in ti kit diwe bon chawa sei su ke man ke henai ki ti hi Bible tabanga hong ki mang de tai Bible sanga jo hung chung nung de tai Bible sang yong ka sim num zoi ti a comment zo siwa su ke tai jong le mil a het thepen pu german le aloi phab akam chang ta phon doi tan ke man ke henai ki ti hi Bible tabangai tai di su ke in chu ting ta le alam kai phab mi tam ta yu syong pulpit chunga din do siu le sermon pat na ding le sermon khum khan ding le mi pi ki til khon ding le inspire bol na ding ke man ke henai ki ti ngan asim jing wai tan pathin thugu lo pi pen a phon do na revelation tia a het khat choi tan hi chi ji pa chu he ma hi chu het dio dunia MORDECAI movement ahin phu do yong hi chi inspiration apan achu phut na changa hung ki pi do pa chu he mai chu ting tal I het diu khat chu hi chi ke ma ke henai ki ti pen hi a motive le na pathin thu a hi lo dan seten a kon hinan ki chen ta ni sai jing tawin avia velin ka repeat nom pon ya chi ke man ke henai ki ti hin to adoi le tup chi pi ham iti ai le pathin thu su mang na ding mi ho hi pathin tu ta ki gam hlat sa ding lei tu la to ho si hi pathin thu a ko na pui mang ding ke man ke henai ki ti hi pathin thu sanga chung nung zo a gel sa na ding tia hlepna le khabung ke pat na chu hi cho chuna ba na
pu Dr.Hegin Kakipah hi ko hemiti kitinga hele thila pu lei tula hunga kapin ni ko December date 5 heta hung phung pa chichu amahin vanui pumpia phun do na dinga na December 5 hi Jesu pin di ta hitai tia phun do na dinga nasata amalema hung kipido a athu hin sei jaw pa chu hikit na ya chu hi cho hin het su ke dio chu tiang ta le GMFDI movement hi ipiham GMFDI movement kiti hi gospel ki pan to pha sei phong ding le mi tam ta Krista mel hoina le ki pan to pha puilut na ding he po in thil hata san na ding le pathin thu su mang na dinga ki phut do ministry ti tawte elo le movement choi GMFDI kiti chu hi chi ho mu na ko na chu na ata san na hin bul phu pa chu a hi he ipu Hegin hi ama chun tu ni hin Mordecai movement a hin phut do in kugite in pathin lung dei le ba biblical dungzuya gal isa na diu lampi sun chu pathin e het sa chu he tia a hin pat do ke ta chu ai le azo langa ka hin sei si GMFDI ki bul phuna ke man ke nai ti ho December 5 ma hung ping ke ti ho si chu abon cha kya pathin thwa ko na mi te pui mong dina satan na to na ngan a hi in ti chu isei tawin hi chiang ki bul phu pa ma chun tu nai Mordecai movement hi pathin nung dia gal sat na ding tia a hin pat kin hi chu iwat kit ti ngai le satan na sata sung gila hi ama hi e kukinam pumpi pathin thwa ko na puimang tha te na dinga hi satan in nasata thawa nu hi dan ki moi satan na tong hi dan ki chinta ki moi aye chu Mordecai movement ki ti ipiham bible a kon in thamkha context lai tewin iniwat chin ni tu na Dr.Hegin in Mordecai movement ahin hil gut dan le bible a Mordecai movement dan hi ipiham ti phadi ke cha iwat diu ka dei ni amas bena Mordecai hi koy ham ipi ki sei na ham na bible dong ja tham kha iwat diu ka dei I het su ke bang wa Mordecai ki ti hi Esther le khabwa da the most center figure hi cho na person hi cho ni poi mo pen hi cho ama chu iwat na hi le Persia te capital su sa khupia juda te su le sa num na ama jong su le sal kha ani jaw mi kha chuni cho Mordecai ti paw he chutiang ta le Mordecai hin khwa het khat u chu chaga nu mai khat ain ki sina ain ki wa chaina leng nu khat ki su cho hi chu Esther ki ti nu chu ni hi cho na hi chi hin sin do pa cho ni hi cho chutiang ta le Mordecai ki ti hi phadi ke chai vet ti nga hi le amai pathin ging ni in pathin dan thu pal ke ho ang sunga bo khup lo me mi khat hiya jang kya pathin ani ve mi khat ni he hi chu Mordecai hin khwa ko na ki chin tai mu do kha chi ya chi vet ti nga hi le Mordecai kitia hichi pa min chu ahin pana ama hin ama suffering dan hole kukite suffering dan ho chu me be ding gut na hicha chu mi ten idei penu separate administration dal na dinga hi hichi bible min chu hin patna ai wanga ale lang kho pathin thwa ko na ke mangjal na dinga inam pung pe pui mong gut dan hung ki mudi cho I het diu khat chu zon bunga chang som thum lo ko som li ku sim tingal nongon pathin thu na sim jiwe ahin hichi pathin thwa chu keima thu jing a het sa ahi ati cho Jesus Christan ki chin ta na Bible thu Genesis sa pa na Revelation kiti hi apum pia keima thu jing het tu sa he ti cho baka Yesu Noah te tu sim Joseph te tu sim koi te tu sim yong la atup le adoi thu pi pen a goal chu ipyam ti tingal only Jesus Christ cho ya cho Bible hi the testimony of Jesus Christ kiti cho na hiya chu tu nya jo Mordecai tu sim hi pathin ging mi in amma tu sim jong isimai le type of Jesus Christ ti ki chin ta ki moi type of Jesus Christ Mordecai tu sima ko na Jesu ki chin ta imune di penu chu Dr.Hegin a hi ko na separate administration ngol pi ding a hi ilung thimwa a hin het lut gu cha ti chu na het diwi ya chu Mordecai hin kui phate ke chan me to type of Christ a hi na ki chin ta ki mun cho ama chon na ama hi na a character lo veto Jesus Christa to ki bang su ke suffering gen the thu dan ho veto Jesus Christa to ki bang su ke aban tal a chaina su lo pia om dan jong Jesus Christa su lo piam dan to ki bang su ke cho na imu su ke chula a character anun nem dan pathin thwa din dan mi mai vat lo dan abon sikya Christa character hi cho na ban tale suffering anei dan ho ni sei su ke taw sala na gen the thu dan chu pakai Krista gen the thu dan ho imu the ne dewa Mordecai tu sim Bible anu cho na hi jo zo si hi chi typological
representation zo si hi interpretation zo si hi abon chakia Krista vet sa na dinga sedong ani cho chi chu Mordecai in khwa kona ki mudo thai cho ai la tu na Dr.Hegin in Mordecai movement upon achu inspire kan ye tia ahin seya na inam pumpiu hi Krista ngol pi ding hitalo na pathin thua din pi jang ke ni ding ngol pi na hitalo ama hin wangam kinep na jong ngol pi ding hitalo leisi kinep na zo ngol pi ding leisi na lol hin le success ding pas kop neu cha dinga hi ei pui go ta hi chu ipi ya ahin sem ti dinga le gmf di le tu lang ki phung pa chin miniseya thila pu hi cho hi chi thila pung ki phung pa chin pi se ya ke ma nong ho hi kanam dei lan ta kong lan nei ta we ya chu nam zo si sanga len zo ding le lo pi dinga ku ki nam pi hi kong lan nei ta we ati cho hi chi pa ku ki nam pum pi thila pun ahong lan pen chu inam pum pi wa hi conviction ila thina di wa hi tua hi inam pum pi ingai chat pe no main point separate administration pen ta chu ahin mata cha chu ku ki te zo si hi pathin tu ta sanding thui te lo very neutral level kha koi theina dinga chu political movement a hi a hin cho thau gu cho hi chi political movement a chu cho thau ding mi yo si chu muna chi ing thanok ta ting le ama tu sia kona conviction thana na na chu pathin thu neu khat a hin pat ding hi chi a pathin tu pat lo si chu laya inspire hong chan na ke man ke na ki ti le khabwa kona ngan chu hong kit ding political movement a mi kha convince ho sa chu ke man ke nai ki ti pathin thu tamang agyal pen chu hi chi pen chu a hin pat ki ting ta le mi te lung thim chu convince sai ding chu ting ta le inam pum piu chu thilo ki sugam dio ti chu le tu la hong ki phung pan atu su bulit na ding channel lin ta la movement lin ta aran pen chu hong hi e chi ya chi ki chen ta hi su mi pi hon i mu do de hi ka sei pi nom na hi su kevin pha ta ke cha careful re-examine bolwa pathin thai ta sana ibul phodi ka dei sai ai le amana in sei na chun ku ki te chun a way of life a in a diu chu separate administration i mut pet han lang yan ne pe han lang i ki tho pe lang i pi yo le ingol pi diu le i hin pi diu chu separate administration in he ji separate administration i mu lo wala i hin lo ta po ati cho na mu wam so pi to ka sei cho ta ngai to ong ke patna Mordecai movement ahong ke patna chu ipi sia biblical pathin lung de context a gal san ning ati ai le pathin lung de ya chon ning te chun pathin thu ki ngol pen lang wangam thangai na ki nei han lang thagawa hin na ki ngai poi mo han lang pathin thwa din na le pakai thu pi bonga chon na pa chu ki ngol pi gut den pa chu mi him te motivation ki bol ki lom ta hin tu nya hi separate administration a ngolding hinding lam vai dan ding chu ipi moti ma chun attitude chu ipi ham ka sei thim be pon yong la attitude chu ipi ham a goal chu ipi ham mi zo si pathin tu to igam la na ding lam pi lin pe re chu na aye chu bible tu to ke kal di ri chu bible ai vet ding ale ingol pi diu le i hin no pi di pathin tu gospel bo he ti chu na sol cha pol hin khwa kon ni ki ti wen ama chun bible la ingol pi diu le i hin pi diu pi tiam ama hin leisi na gam tum mu na ding le leisi na ipi ha pathin thu to ki gam lat na dinga ipi ham khat nyeu cha khat gyal na dinga hi pol hin gospel ki ti hi ani hei koi lo be dan ki mu cho dunya hi ku ki te in separate administration ipi ha tun son ading long hi lo na tunia ka sei no mi separate administration hi mu po te ka ti nai pon azo khat le ani yel hil khang kan dei ma mai i mu diu ka dei in Israel diu ka dei yong le amotic pen zo di la wai la ka dei thi la we hichi leisi thu jing me me ki sa bui na ding i ma cha hilo khana chu ipu pau Hegin gospel cha ai ko ya inam pum piu hi hichi achu ki ve ngol dinga e motivate e bol ko ni hichi pen chu dunia ipu sol cha pol in ki chin ta gospel to ki kala hi dan asei na pe kamu sa gut jewa chi kan sei rom mung kha chang som na ki sim ti ngai le sol cha pol ki chin ta se ke man ke pan tu pa hi ka za cha pi hi le je chu ko hi le ata san chan chu hu hi ngam na dinga pathin ta hat ka phu na he ti cho mo wa sol cha pol en angol pi le a hin pi gospel bo hi ti ki chin ta na hin mo de ex mung som ni chang som ni lo hu vekit tang bible in pi sia ke pan tu pa het sa ding hi ka chei mo su po le ka hin lo thu pi pen chu he di ki cho bol
na aban ta le 1 Corinthians bung ko chang som ni le ni ho isim ting ale ipu Paul hin bi sei kinam I tilam ham khat a khat toin hu hing na hu hing na nei te na dinga mi zo si dinga iza kai ka ki su ji he ti cho tangol pi he ti na hi cho athing a plain language a sai dinga chu mi hin pathin thu amu ding po wa le ama phat chum na ding le pathin thu amu thein na chu ipi bol le na kangol pi ti cho chon sit a sei nai lo chu chi mi khan pathin thu mu thein dinga chu ka tha je ka jung lo si ka sengin sumle pai sen ni na ka seng ringin pathin thu mu thein ni pal pan kalanga me ti nai cho chi chu na pathin thu mu na dinga sol cha poli crazy cho na crazy jing cho tunya ipu pau heginin leisi thua go khat mu na dinga crazy nga ya ti cho bolin wang ki pana thu phwa crazy hi nga ya ti cho ingol piu nga ya ti zo man ta le lai ki chen ta kam chang ta in sei cho 2 Corinthians bung nga chang som le thimo cho ani ve ki ta kangol le pathina dinga ngol ka hi ati ing cho imowa ngol na ding ki ti pathina dinga bo ngol nga he so pitio leisi na phachum loading khana ngol lo be ding aye chu ki chen ta het so ke turin pathin thwa ki chen tan ding da ni tiwin pathin ging mi ten hi lewen tu na I bui naw gal ho hi be ta chong le hi chi gal ong mom ta hi jong le I chon sit je hi I bol khil je ong ti ngai ta lo aye chu vanui le si a Krista thu tip gui lung sangan hi chu le si na ninun lam ting le ki dawna gal tu tangom ding gam khat le nam khat phung khat I ho asyo jesu na gui lung ngan hi Hichi mo na agui lunga pang chu I ti ni tiong le am nam wang si I u chu hi jing we pathin no asim phat thei thili lo we judai skaro chun het chula a ping lo hele ti cho na miem cha pa zu do ding chu prophecy gui na ding hai ti cho jesu a hin la hichi a zu do hong pang ding pa chu a ping lo le mi wang phai de ti cho chita bang chui cho jesu ninu lam ting le chon sit pun je a hi gal thu thang tam ding nam khat vai khat gam khat ki do ding ati ai lai chia ki do na la ong pang kha ding ho chu a ping ani ping lo lo I wang phalak ngap diu hiya tu nya a ping khala I pan ta yo hi chi mu na chi mu cho hiya chu mail hi gal kha chu gatum mat na pathin hung ki phuna dana ila wa hi cha chu pathinin bible la a thu phun sa a hi zong le ke man no ho ka ngai lu jiwa thu phun hat ong pi ni tawe ong ki na dingai chi gala hin man cha in ki ti chu ki hlat na lin pen le ki hlat na bul pi pen le inam lam vai na diu thu pi pen ya chu satan in hi chi bible sanga thu pi zo dinga ke man ke nai ki ti pathin thu ong phu do pen khu inam pum pi wa ita san theni dewa tu nya alha cha pu Dr.Hegin hi Mordecai movement a hin phu do sa he kanam ni te chi chu ne he so ke dewe ya chi Mordecai movement a lu si hi pathin thu ngai na jong anei the ta lo diu van gam hangai na jong anei the ta lo diu pathin thu ni pi sem ti ho jong alung thim wa am the ta lo ding a ge lo chu ku ki te thu bo hi ku ki te thu bo ai chu ong lhem pau chu ku ki nam thanga hong ka he ti sula ya chu bui pi chu ku ki bo hi ding hi chi ku ki bui pi lai ta chu man tha na chup dan diwe hi chi man tha nan ei chup dan diwa satan in lam kaya hin dan pen chu hilaya isam sao pau ipu pau Dr.Hegin hi chu kanam mi ten tu na ki chen tan het ding hi chi ta bang satan in aman cha kidang ta aman cha khat interview bol le YouTube channel ho jang hi pathin na chungwa thu tan nai lon sa di phada ke chana ki het diwi jesun ki chen ta sei ke manung na zui di wa le ka cross ngol pi ban ti take up your cross and follow me ati na nitin phatina imut piu ine piu idon piu ikalsun pi du chu cross separate administration ai poi ex bung khat changu ki chin ta bible in piece yam na separate administration abu han phada ke chan vetau chi sol cha te bung khat changu na ko sei juten jesu christa komado lord will at this time restore the kingdom of Israel ati cho tu na yon separate administration ingai chat bang wai jesu christa koma chu juda te ho in asei juite ho in Israel gam tung do na dinga separate administration ni thu mu cho jesu ni pi don bunam separate administration chu ji lei si hei boy van gam kapa gam he hi je gam chu inga diu he hi he chu no na ni tong min ke pan tu pa phungun mi tam ta ke pan tu pa het son lang ke man no ho da separate administration gam nom ta ga gon pi we ti na hi chia chun ngol pi win hi su ngol pi win ati pathin tun chi chu ki chen ta sei lei si na cham khat jong pang lo ding cham khat
ka mai dinga nuksa na ding mai mon ki sabu hi bin ti chu pathin thun ki chin ta ai hil naw ya chu tu nya hi chi pha ta ke cha het thim li ti ka sei do nom hi aman dal philippi bung thum chang som ni chu iwat na he ai ho citizenship hi le si na hi po van ga ma he ti ya chu bible ki ti very spiritual things ngan hi chu spiritual thing to spiritual things are relatable ngai tu na Mordecai movement Christa mel hoi ta mu theina ding Mordecai to simpen chun nangin na hin la do a hilaya thila thupa to ki tu theidinga movement khat na in pat do inam pumpiu thila khat ta san theina dinga thila pun na man cha namuna puilu te na hin gut na pen hi ku ki ngai lu nei pon ku ki te man tha ninga satan to na tong khom ni ti tu na ki chinta namu so ke ding ka tim no min Matthew bung gup chang som thum la thum pathin lung de ya yum ting lew pathinin separate administration hi taw hi ti bin taw lo de na pathin ap diu kanam mi te chu pathinin koima ai bel ting le atis itama pathini bel diu ha itama pathini bel diu pakai thu bangai chonwa na thu pa chom loading ipi ha pathin to ke kal na de ding thila thu ho po ta sana pathin i gut vai le i ti tong le e ho denga gam tum morning sum loading bible ke chen ta sei ama san ama gam le chon phat na hol ma sa ti ipham ma gam le chon phat na pakai thu banga chon ki ti le pathin thu banga ki ti ama gam le chon phat nai hi chu ya chun po po ding ko to pathin in tu na igamu hi thi san nai san su ngai lawa kacha te hi kei malung dia chon te hi gam khat ki pi ho mi yo sang tung sang he ti le ni khat ka thili thei di chu government ko mang phin phinga isam long hoi sao ngai lo sam hoi sao ngai lo na itin hoi sao ngai lo hanot luam ngai lo an long ngol ngai lo pakai lung de ya na chon thein ni an ngolin pakai lung de zo anom thein ding zo in kitip na ne ai le na sam lo chu sao tang kho lo pichu ai na leisin apa chom lo dinga pathin tu to gi gam hlat na sam su sao lo de ye chun so piti ho pha te ke cha i gel du ka da yin ai chu ipu pau Dr.Hegin hi i het du khat chu ka sei ta in thila thua ki bul phua hi ta bang movement him phut pa in hi chu movement a lut zo si chun pathin tu to na gi gam hlat su ke dingo na bui piu chu ku ki bo hi ding na ngol piu chu ku ki bo hi ding na hin piu chu ku ki bo hi ding hi chu ku ki chun na hin hu lam dor thagau thwa ko na gam ta na pui mang di ti tu nya mol be bra ka hin sei in ye chun angayo si lungthima pathin thu sen lang a thuet thim thena episode ke ta di chu ka hin sei nom he Kakipah